Yo, mpanyinfo medamu nyina ase. Eye MPP fo nyina medamu nyina ase. Media houses a mo nyina ene mo hiem ha se mo be cover yensem a ya twere agu nkrata so a ye pese ye MPP fo eye ye party mpanyinfo mo won kran. Eye national region any constituency any party fo mpanyinfo any MPP fo ma nyina omote ya asem ase. Yebeda mu nyina ase se maje peni se bobab ne twetwe nkomo se de beya eniema ekoso wa Asante Mampong ye New Patriotic Party mu a enye ye de no epanifo so ebete asemase yie na omaka bi amaye na ensam no edoso na se yebebo modia se yebebo no tofa kakra se de beya ye ngimo mrepi di enti a ye nyina anim se eye 14th of May your party no enhihye mu omode guidelines by say yento aba polling station election Mampong say ye beto no ebesi ne ya make say mo nyina mo dim ho adanse say eda no Asante Mampong constituency ha polling station elections no amaso Mampong mabunu esore ye etia ye Mampong mabunu e kire say eniema akoso e wa Asante Mampong ha over the course of 3 years 12 years no omompene emabi enkoso biem ebi say yanhwa ye party no ebegu e wa Asante Mampong ha the entire Mampong youth asore ne say wo hwe the past 16 years eye New Patriotic Party ye ne NDC for na difference e da yentem ye ko general election na ye almost about 30,000 and ne MPP ye vote so atia aba bedru 27,000 NDC affairs ye bo mu vote a na omanya dodo aye 6,000 no enne no omotimi afro abasoro abedru 17,000 enei okohwe difference e wo MPP ene NDC ye general election difference wo mu a just a little over 10,000 eninti no Mampong mabunu a ye wo MPP ye hunu se yanhwe na yansore ama peperipe yamfa pepepe antu yi a ye party ni wo Mampong ha no said the AC form no yanhwe yi a ye be lose ye seat no said the various some constituencies e lose omo parliamentary seat no we enti ne pese all the abnormalities irregularities ene ne ma ye party fo mpanifo no omaya anko yi no ye pese ye mpanifo no so enti yenka ebi ni say me go through mobile menche me fata MP ye sha ye mpanifo a wa Asante Mampong aye constituency executive omo misapply the party's guidelines ye mpanifo de ba say ye fa enhwe abato no so edi kan ye nyina anim say from the 1st of March ekosi 31st of March 2026 ye party ni nyansam no omo bie kwan say ye party bebia enkodon kwotro ni din na ni din enko party's official register I be friend say album enya album no ye register no ene ade a ye say obia akọ na okotro ni din na no kure nie ye Mampong ha no sa process no anko yie ebi ni say registers na ye party ba say ye fanko every polling station na enkotro din no ye mpanifo ni bi ejibo so baabi wo ho a register no anko police station ho baabi so ho a eko police station ho a ya ma enipa ni nyina akwan ama o ma metro baabi wo ha register ntimi kodi nipa ba akofo o se ayie aba mefie enti no menya kwan emetena ase metro baabi wo ha ya hwehwe enipa na wo tro no kra na ye hu no ye wo cases bebre over the across the constituency and o hwe sa areas ya sa ne mai e call so a ebi ewo anyankamam konton ho aframa no adwe ho wo Zongo East, Zongo West, yeah, SDA, yeah, Methodist electoral area. So all places see you different cases ever ho. Ebi di say Obaba ebi di say Methodist electoral area. Aya electoral area coordinator. Dodo na ni say your friend Otonka. Otimi eji books no ebo so. Da ope no afa pragya, no akogina baabi. Na wa Freddy Pakakra bi wo fon so na o mahia no. No akotro din ye wo cases books no ampie
wo call to say Kofi Ase a all the places I yaboba e she Kofi Ase no constituency treasurer yenua owo ahene wanfa books no anko police station ama nipa no anko chodin eno maame as party ba me do MPP me ye interested party me fra ye constituency chairman aye Yewura Luther ebisa na sansem no o maame ti ase say at that time na me ne kasa no second week na ye sa process no to ano knowledge ni de baby bia police station bia ye se book bia akodo eko enso wo police station wa unya book no na wa chiro din wom ye wo cases bi ti se Tunsom New Town Zongo East omo ye say party official register no emaye enu nti no omo provide regular exercise books say omo fan conduct no omo fan church say din no nanso eba say omo chiro din no in an attempt to say omo be copy edin no e de aba official register no ye kwhwe ye na enipa no emu be say 80% omo din ama register no enti de enti a omo ye ne sa ne say ye nyina anim say ebesi ne camp mienu 2 major camps e wa Asante Mampong ha sitting incumbent MP ni camp Yewura Hon Ampratwum sapon the camp ene me Richard Asare amesoma yi miti say daachi mi no ye party ni bie kwan to wo say ye mepre parliamentary candidature na me so me ye interested party eni nti wonim say adwuma we ye hye free from enipa a omunim say onkomo onye omo de bia woni nkomo ye inclined to the MP na emum uye omo opponent no say nipa 30 na ubeyi omo asi ho a emra no ne yayi enipa be say 28 afrim amanaka 2 pe enkanka ne wona onim say omo daachi bia no omo nta MP achi enti sa cases we yenya problem wa adudwan exercise book no SNK ko electoral area wa adudwan no omo say omo trust coordinator no omo trust chairman na wo ho no bia enti anu nti no constituency executive members mienu the youth organizer bedua boahen ene the research officer honorable Adebrobe former assemblyman for Asem ene odi ehene e Mampong ha omo ana eda omo pe no na omo tuka na omo friend crofo ketewa bi na omo akohia omo na omo akotro book no omo akotro omo crofo nko a edin saa de yi baby ayakekan de de yedi yensa ene yani asom ahunu na de enim ne se enipa bebre so afre ya omaka the same thing akire ye enti saa process no ankoso yie wo hwa ye party ni hihye mu a guidelines of the buy no na party no hwe page 34 of your party guidelines na akire mu se say your party no omo hwe ne verification of the register and say yenim say electoral commission for conduct elections say me obi akwan be hwe se udin a wo kire oye information a wo provide ye no ni nyina ye pepepa na nanso ye constituency ha ye mpanifo enam se adwene a ekuta omo sa daachi omo de be mafia ntino sa process na SNK eba so between 14th to 16th of April no omo anya sa adwuma no Mampong ha omo an conduct verification no edi se mfonso bi ba obi din ho sa the telephone number ni nyina anwie peye sa ne Ghana card number no se ewie peye na se enwie peye no omo an makwan anya sa verification no we kira se obi a wo problem bia no wa hunu sa problem no enti ya ha no sa verification no is the same as the electoral commission ya omo ya exhibition mo obi a be hwe ne de no your constituency ha sa de no amaso de enti a amaso ne se utimi hu se na deliberate attempt say omo wrongfully omo be fa kwan bone so de disqualify obi bia mistake bia e ba ne form so enti na omo anya sa de no ebiem say edru say your party no ebie kwan say wa opese we stand for position bi ujina say no yeah polling station officer sorry wa opese ujina say ye to abama police officer station officer no your party ni bi kwan say nkrofo nkofa form amanfo kofa forms ni de yenya bi na wo fa form no na fill form na ya say ye ba ni ye frɛ obi biara opese otu anamo bi sa no na ya vetting no
ye be go through onkrata na wo kukuru baaye no ehyehyeye da party no ho ni ahwe se enema a eyese wo hyehyegu onkrata no so no ni nyina ewie pepepe ye anase anwie pepepe ye se eyesa process we ya eno ni ye be hu de ya qualify no se okọ police station executive officer anade ye be disqualify no enso sa process ye party for mpanifo ye guidelines na kire se daachi bi no in future no we are interested se oba contest for position bi a emfa wo ho enwurawura sa process mu ye ma committee no na enye adwuma no oma committee bia anya adwuma na emom ye constituency officers no omo ana omo je sa adwuma no eye wrongfully no omo disqualify enipa bebre the entire kwan omo fa so nie esan say omo anya verification no of the register and as exhibition of the register nti no yetimi frɛw na ya disqualify say voter ID number no anwie peye ni nyina na ye nkomase de say say omo ya ansa na vetting no adu ho yetimi efrɛ obi yes why double registration na ade enwanwane say sa double registration no de wom ni say party ba mapa obi a odo MPP MPP hu do ewo nimu no so our telephone numbers 2 so our Vodafone or MTN na so de mienu nyina register enka enya sika kra na dues mienu no watu ama ye party na sika ekoye party no so mutumi fa sa akwanya we so na omo say omo disqualify sa nipa no ye wo cases bi ha esi ye case number 1 eye Elizabeth Osaibuache adodo na ata friend Lizzy ewo Kofiase ye say waye double registration enti omo disqualify no omo ma na kwanya e ma ne contest for polling station officer ya sha MPP party m ewa Asante Mampong ha ye nyina enim ye wura Kwakubuache a otitu som say waboa party no kwan bebre so a tama party no wa ho kirem no ya sha omo a omo di omo sika eboa party na ono so oka ho bi eya ne yere Madam Felicia Buache a ono so owo tusom omo fa sa kwan we so eso disqualify no ya hwe sa ne ma we nyina na wrong disqualification say book na ya choro ye no book na register no omo fa kwan bi so ni nyina ya deliberate attempts omo de be yi nipa bi afiri mu na sa nipa omo yi omo firi mu no omo nyina ya nipa omo nu say omo ye aligned to Apicom camp na omo ye opponent to incumbent MP camp and omo fa sa kwan we so de eyi omo afiri mu ye oba bi be o ha cases bebre si ye okozongo Easter omo ka say me kasa no me di kan ka say exercise party official register no na enye available enti chairman ema omo register edru say omo kwa transfer edi omo chiro ye nyina e de akọ party no official register dum no okọhwa ye kobisa ya yesi book ni e chiro din no ye nhunu ayera eni nti no omo de omo kwa ankrofo e na eba mu okoba bi di say konton ho a ye nya saa de we nyina wo ho enti ye party for mpanifo a constituency executive for Mampong ha no omo pekwan bebre so e di ayi nipa bebre a disqualify omo a wo hwe ye party guidelines na enye nokre ye wo case papa bi a owozongo East ye friend Yewura Boadu Steven oye Carros for Mampong ha Carros for chairman a owo ha oboa pa ne form ni mo amwo ha so mbetima capture camera no beti munzumi na mon capture sa papa yi ya hwe ne form a enfumso bia ni ho okocha person oye male oye MPP ni oni mfumso bia nanso esanse omo hwe ne nkomomu a omwa sitting MP no omo fa kwan bia so omo ama ne reason bia eno ane se yayi wa firi mu se wo hwe case bia eno so wo eye the same place na eye maami bia wadi 58 years oton sabe kwadu ene atadwe ene nkate na oni teacher ni bia ono wako university a ochira de contest electoral affairs officer na ya party ni hihye mu no sa electoral affairs officer yi position a yesa ukura wa uni nimdie kura ewo ngomam kura na yesa minimum requirement senior secondary school certificate the entire make us away ni say enkrofo a me Apicom enkrofo ye present yom no constituency executive etna ha etimi demand
me nkrofo no omukọ sa positions secretary position and electoral affairs officer no omo demand say omonfa omo SHS certificate emra ema omo nyina efa party no kwan papa so de bae nanso MP camp yewra Malik secretary odi animu no ne nkrofo omo sa omo line de ba sa position mienu secretary position and electoral affairs officer position no omo de omo demand certificate bia e de enti ne yakasa na ahwe party ni guidelines kra electoral affairs officer wona edru general election say MPP ye kwa akoto aba wona ba bia wo no obedi abato no hudwuma behwe say ye party ma omo ba adwo omo beto aba omo sorry sisie bi kom ebekwa against ye party na wona wo sorry against si ahwe sabe maami a wadi 62 years any teacher ni a abrante a ne hu gira ne so a oya energetic kwan na yesenke ye qualify no enso mafa kwan bi so a disqualify teacher ni no ana omo approve se maame no ekọ on pose enti we ye hwe ye a saa ne ma we ye gitumu a enye yie se okotia Amadia JHS asema ya wo mu pa no TI Amadia JHS Apicom camp enipa 7 ye present omu nyina against MP camp nanso ekọ se dana no pa no omokoto aba no enipa akogina ho se omo ba na omo so ya beto omo so aba no omokoduru ho no na obi bia din nim so sa nipa we ye nipa ya certify omo a efumso bia ni ho omo yi sa nipa we nyina afiri mu e ma ne koka nipa 7 a mo wo MPs camp de odi kan ekoka secretary Alhaji J Malik ne yire ni nuaba ne yire nadanfo Alhaji nadanfo first vice yewura omoja ne ba na omoja ne yire sister omo nkoa na omo ala omo ma omo contest ye enipa ya sa omo line wa Apicom camp obi anka ho etiedu na sa nipa we nyina no omo ko on post na mo bia hwa de sa for case a esi ye hwe sa form ye a muzumi na mo capture mo hwe di ni ye yo sa form we ye hwa wo a wonim ye party secretary ne ho kan ni nie ne yira wa ye de ho ade a na wo emamu enum ye nyina ne din ye Khadija Abdul Malik Malik yire or contest for secretary position ne highest educational level JHS even ye nyina anim say Alhaji J Malik bema ne yire oba enso eduru gender no wa take bema enso sa nipa we ya qualify no munzumu ho no wo hwe bia mensa si a gender no sa wo hwe we ya sa nipa we ya qualify ne say okọ on post versus obia and proposers ya sha ono so oni ni proposers ne seconders no oni bi enti ono atena fie no obi akora ani ne ho adanse se oye party ba mapa ye to no so aba yie enso sa nipa we nyina no oka nipa ho a ya certify omo ko na Apicom crop 7 a ye yi omo wo ho de obi a qualify obi a okọ tro de din obi a ofa vet nim nyina no edana no pa omuduru ho no na omudin nim ni nyina ye ne ma akoso anko yie okay yeah eti ono say no on qualify say oye secretary yeguso wo hwa sa maami ya mekan 62 years ye de ne ekoye woman organizer na wo hwa enya de a ebeye yi enti ye hwa sa zongo ahmadia tia ahmadia ho a enipa 7 no omo nyina omo ko no post no ye gitumu a enye yi afa so wo hwa vet no omo ye no omo ye very selective omo ya target omo eye wono a me Apicom me camp ye sa omo lie de omo ko ye ni nyina no omo ye veti bebre out se nipa be se 30 na every polling station ye share say eye nkrofo a omo eboa ya
emra no ne ayi emu be se 28 free mu ama no aka 2 saa ne ma e course nyina no wo hwe ye party no guidelines na page 7 e kire se si ade wo fa ekwanboni bi so e wo saa abato process nyina na wo nte ase a ye party ni nyansan mu no wo wa akwanya se wo je wo tro petition now appeal to constituency no polling station committee na yesa komoto no na o petition a within 48 hours yesa omutimi hwe na o resolve how any concerns are o raise nyina no eno nti 4th of May Apicom camp any nipa omode saa de we nyina adi ye no ye tro petition de Emma regional rep Madam Esther Ajiman say enema yakeka wa ha nyina no a ankoye nyina ne ye petition say empanifo enhwe Emma ye de bi call region ene ye copy constituency for na ye hwehwem no ye de ye din say ye hwe say anka within 48 hours wa abra omunya asa petition no enka empanifo betu anamon no ma ba be siesie na periperi ye akoso ye de petition no call region de call region officer ye de copy share communication director ye nua Paul Yandonsem no ye nam kwa so ba na Ajay Malik ofra ye nkrofo say mo petition na mo de akokuma so no enkosi hwe empanifo bia amfremo de ye beye eno na ye beye ye ba ye ene mo beka enema we nyina ne ebesi na me ne mo kasa yi region emfre obia emfa petition enka petition no asem ye nyina anim say eda ye to aba no Asante Mampong ha abato no ankoso Mampong mabunu sore ye Mampong man sore ye MPP for sore ye say ya hwe ye a ye party no ebegu enti across the whole constituency o man hwe ama abato no ankoso baabi ba ko pe ane enim sa abato no e course eye New Town pipe ano de enti a ye ka se baabi ba ko pe e na abato no course no say e ho electoral area coordinator Papa Jama okofa register no de beto ho ehwemu me yeto aba eda na yeto aba na ye hu se constituency ha nyina no abato na ankoso no ma ye sa chiro petition ye ka aba no na ka eba so ya wada 14th so amaso no ye chiro petition the same petition de ma ye nkrofo de ma regional rep ene se de bi me command region se Mampong ha abato na amaso no ye refer mo say ye petition e troba on the 4th of May no a mo ani hu asem no eno ana ema abato no Asante Mampong ha amaso e de san kwole o mo say omomra no mo mamehwe no mo nsiesie na periperi ye emra de enti a eda no abato no amaso ne say ye nyina anim say electoral commission ana abato bia say ye school secondary school say ye institution say ye political party say to ababia ye de bibia ye friend notice of poll eba enti me na minim say me co chairman ana me co secretary me ne papa yi Wycliffe na ye co position na ye say ye party guidelines no e kire ye say ye mfa sa notice of poll no between me referee date no but yeah between 6 to 9th May 6 to 9th May say you did notice of pool no ebebo ho na obi bia o contest for position bia onko no onko ye say owo mu ana obi bia obeto abaso onko ye say ya qualify na wo hwe page 34 of your party guidelines na e ma sa timeline say ye de ye bibia say de be ya me ni obi kwa akansi a me hu nipa me ne kwa akansi no ye ha e bia ankoso o ma fa notice of poll no ama na de ba ko a omo adwem boni nti omo de yes ade ne se na yenya ne nte yes omo afa kwan bi so a me Apicom me squad anasa me list no se me nua Wycliffe e na okọ chairman wo me ho papa yi na okọ secretary wo me ho mama na okọ women organizer e wo me ho a enkodu se da na wo be sori a wo se wo kwa akoto aba as chairman no unu ho no na papa yi asesa wo position ama secretary ye de papa yanko akọ secretary na aba secretary me nua bai aba secretary edukodu ho no Apicom crofo miensa mu nyina mo fight for one position eso na anya sa position na e na wo choose say wo beko
Your cases bebre. A case of minia ojina ha yi. Ya hwe Kwame Asare, ya hwe Mampong Npp anima ho na oto na aba. Da na anopa na okoduru ho no. Ya certify no ne ho ni nkeka wa bia enso okoduru ho se ye beto no so aba no. Oduru ho na nipa a one ne koto aba no. Ye ba be declare no on the post. Eno ene ma amrante ne sorry se ene abato no entimi ema so. Ye wo cases bebre wa ha omo asesa positions original positions that ye nkrofo choose say omo beko into various positions. Ebi ni say oko atremade F39702 wo hwe Isaac Sapon oye say oko chairman enso oko ye no ne asesa ne position no aka organizer enso na nya organizer position ene o choose ye oko asemu a police station F392206 eya abanantwiwa oye say oko communications officer enso oko ye no na ya yini position eko organizer. We the case of Methodist Upper F390801 Emmanuel Free no organizer okoduru ho no ni asesa ne position no e de ne ko chairman. Zongo West Awa Muhammad a nyina ya friend obo a oya assemblyman okoduru ho no na ko chairman okoduru ho no na Apicom crofo a odon da sai lies no ya asesa na ama menko crofo nipa miensa omunyina e ko organizer position. Methodist Upper omo hwemu remove enkrofo bebre form mu so hwe atremade Chief Palace na enua Kwame Asare de no meka ye ukonyina mpon electoral area aye enua Kwabena Dwemo ono ye electoral area coordinator edru ho no na ne dinim okwa asem wa yewra Amponsa Solomon ono ye assembly member ewo asem ono aso no ye asem electoral area coordinator ekodu som koto aba ne ye hwe ye na ne dinim ukobenim ye nua nimako ono ye electoral area coordinator ono kra ne case ne de ono ankasa kra no compile register ni nyina chiro nipa ni din na so mo hwe ya de nkomodie mu no omwa MP camp obebo Apicom camp no nti ono ade ne nsa chiro ni di ka no ekodu ho na ne dinim sa oba wa kese a ye nyina ya nim ye raba sabina ene okosoro ha ye party constituency obi anim se ono no ye women organizer odase wo women organizer e ba ye ono kura ka ho ene ye compile di no e ba ye na ne dinim edidi e ka nyina ne se election na amaso no registers no nyina no o ma amfa anko polling station bia de wo mnie aka 2 days ami abeto aba no ye nyane nte ye se o mo mfa registers ne nko enu nti no ye ne constituency executives ene regional rep ye hia edi nkomo ekomo ne ye di ye no asumdwe ama ye hu se o mo ayi nipa ne bebre afiri mu enti eda no so se wo to aba enu ho no nkoduru ho no na wodinim enu nti no ye ne o mo kan ya NC no ye de Kodan regional police commander ye de Kodan municipal police commander ye de Kodan district police commander ena ebenada a aka na mienu na ya to aba no ye ne o mo chinya hia regional police commander office ye tena so saa don hwiri num over 5 hours a ye kasa asem we ema regional rep agitumu say registers na ye church odin wo mu no a ye party guidelines ne kire say eno ena ye say ye de ko polling station na wo ba na hwe na odin wo mu a ye say ma to bi no eno de ye de beko afa ade akoche ye na anopa ye ko polling stations 2 say ye kwa akohwe de ye ko so a na che registers no Alaja J Malik one chairman Luther any MP because that na MP ewa ha ye ko hwe ye no na registers no enya ade a omde sa registers no e ko Venice no eno ena ma Mampong emrante sorry say sa system we de sa nyambrasem sa nipa bonefo sem we de omompene e ma ye nto aba no etu hwa ba bi biara omanfa register na nko biara no MPP ma party ma omo sorry ti ase ye ma ye nto sa aba no eno eka ho enti na abato no ankoso no enti de eka ne say enya sa de we nyina no
ye famra e de hye yensem ana Mampong youth ana MPP youth omo famra no e de hye omo nsem police for omo security systems e wa Asante Mampong ha including the regional police commander, the divisional police commander and the district police commander omo ma directive e advise say ye kire party ni mra party ni guidelines kire omo no party ni guidelines kire say registers no ye sori anopa omo fa nko ba bia ye to ba bia na obia mehwem na onto aba ezekodu anopa no na say commanders no intel a omo intelligence on peke say sa de na nkoso a e de basabasa ye e be ba Asante Mampong ha no ye party for mpanifo including honorable Ampratwum any party chairman any party secretary omo say ye party ni hihye ye omo de ba ye de omo ni so enti uko police station bia na police station a enipa ba say 300 atro omo din party ma on ba so omo ye party modwuma no unkoduru ho no na enipa 25 pe omo ye omo nkrofo ana omo asaleti omo say omo pe ena betima to sa aba bi ebusuafo yenim say MPP yedincho 2024 ye party ma bebre omo di yaw ye party ma bebre omo ankoto aba ye mpanifo de nhyehyɛ aba say ye ma obi bia kwan na onye party ba enu nti ye de registers ne ba ye edi say uko anopa no uko gina ho na ye call ba bi ti say penten wase na enipa gina park so omo bro ahanu over 200 people abrewa bi ginam osu say adai na mo say party adai a osmi wura makotro medin mbedru ha medinim out of enipa more than 200 no on notice of pool nipa ammo kwan say ombeto aba 21 pe eti me bi sa nipa over 200 no oma 21 kwan a enipa 180 no so omo de yawo e de abufuo e de call mu fi a 2028 omba beto aba ma MPP ana de ami bi ye wura kwakusa Ampratwum sapon onye MP Dr. Mahmoud Baumia oye president South Tifie say ye nyina aso Tifie ye nyina da e opposition enso no oje ne MP akatua oje ne PDM edi sa adwene ne nko a ene woni tirim sa adwene ne nko a ene wade ahye constituency for ni tirim say ono oba manipulative process no ama no a favor no enu nti no omo se de omba ya na omo beye wo hwe ba bi ti say Kofiase a notice of poll na ba ye no ye party ma be say over 1000 ya ma omo kwan ama din ama mso omo koto aba enso NDC ni member na ne din wom wokọ bosofo NDC chairman also honorable me NDC chairman na eda me din ba mo poll mu enti sa ne ma we nyina ekwan bone fo say ekwan bone so ana ye party mpanifo okrom ha omo ye omo adwene say ombe conduct election no na favor omo but enei Asante Mampong fo MPP mabunu omo say ye de ayaya mana ye de ayaya ya wure aka wa fa ya bati Asante Mampong e pese Asante Mampong enkoso ye go places bebre ho a abato no ankoso the last one abato na ankoso no de eno de adwa ho wo hwe se de mrewafo ombetena ho anopa be 8 o'clock na ekom di omo esukom di omo na omo koduru ho no na abo be so nonum omo koduru ho a MPT ho hwe han ama adwa ho enipa be so over 300 a ekotro mu din no yesi emu 69 pe na omo ba beto aba etimi ko na mbusa ase na MP wai adenti na all running away from responsibilities adenti na on hwe ma ye party no pepere ye enkoso ana se di omo ye na favor no nti na onka ho asema na ma amranche ne mabawa ya ma omo kwan so beto aba mni omo se ne abato no ekoso a enye yie nti ankoso ba bi bebre wo hwe Kofiase ya nto aba ho Apicom manko Kofiase ezo Kofiase man eni mumba bunu eni party ma pamapa no omo nyina asore se sa sisem die asisem we die ye nhwe e ma no enkoso nti omo sore tia ama ya nto aba ukọ PS ka maamefo emerewafo ema enachi atwija edisi kwan so omo nhwe eme nto aba wo hwe benim ya nto aba wakase ya nto aba asam ya nto aba nwadan ya nto aba penten ya nto aba
atonso aja yanto aba akyeremade nkwanta na bosom chache asem kresi bosom chache ne se bosom chache na omo to aba no na omo to aba no e do mo hu se aye ye youth organizer bo ahe ono koto bosom chache aba o to ya na hu se aba no Apicom meme side ni ye nyansia ana position baako apai no inse se obeba kwan ya ebefa so ebeto no e wa no hu so omo we no oka police station ni nyina mienu bomu ena ofra je Malik Ross sore ne bra ena obaaye etom hu so ma we no omo ankasa ese bosom chacha bai ho enye ye na ye kose no edisa ni ma we nyina ena ye kan tin conclusion no de ye kan nyina ne se Mampong ye nto aba say ye beja tumu a only one police station eye Newtown Papua no ehon ko ana Asante Mampong constituency nyina no ya to aba de ye sre ne se region for omumra na omumehwe na Mampong ye mfa party guidelines no obi biara ya fa kwan bone so eyi na firi mu obi biara ya fa kwan bi so akinchim ne nsa party ni hihye mu any official register na ye party mpanifo se ye mfa nko no omumra ne ye hwe ne ye trase na Mampong ye nto aba no se ye we nyina wie dia ene ade asomdwe beba ye pese MPP etumpon ye pese MPP ekoso ye pese New Patriotic Party e wa Asante Mampong ha ye nyina ye ka bom ne ye hye party no na party no ho ya akono se de 2028 ye de san ka bom no ene prepare ye no ye de odo biako ye ene ahofama ebe ye adwumaden ama New Patriotic Party yewura Dr. Mahmoud Baumia watimi abedi president ama Ghana so afa ntoma pefra medamu nyina ase medase omono no kwasem nie yewura Ampratwum sapon wajina baby bebre aka se ono no MPP party mu na asem enko ba bia sa na asem ba eno anse wa fa telephone no afre Alhaji Dr. Mahmoud Baumia na ono so afre chairman wontumi na asa de openi bia no ye nya ya ama no eni nti de esre ye mpanifo ne se saa de no e na akoso a odi abu Mampofo nsem over the course of 12 years de esre mpanifo ne se ya janka de esre mpanifo ne se Asante Mampong mabunu edi yawo de esre mpanifo ne se Mampong MPP for se saa ne ma na akoso no say ye party eno na ama ene ndis for a ne ye ne omo nsem difference e wo ho eye over 30,000 no ene abedu 10,000 pe say ya hwe yie na say ya hwe na ya nye party mo adwuma no man ya ama pepepe ye ama ye Mampong MPP no anhwe e be lose ye seat no na oyewura Ampratwum so oka ne ba bia na wo hwe enipa sabe saa nipa no omo wo influence we party no so wo se na asem kra ba region de hia ne se wa frɛ Andy eye chema wontumi aid no wa frɛ Poyando eye ne mbofra ono wa ye papa a ogusu ye papa omo behwe na mafia bia ono abo Ampratwum no o deserve no omo abo de ama no ebesi nei ya hwe Poyando a petition ye de call ye de go share ne nsem na party ba ye tetiem kra no eye Poyando kra no petition no wa mara company fo anim otena so but eno a me go share party fo company fo ene omo kasaye na ansane ne me konkran e go share general secretary eye yewura kodua e de yensem nyina eto nanim e de videos any information we nyina no e ko register petition no e wo headquarters asalam down ansana me ba kumase ene mpanifo so edi nkomo enne manya call every one of the regional reps o say nyame ya adom a efiada obeba na ya trase na on regional rep o hadada no na nyina ya hia na ya hwe the pathway a ye de beto aba no ye hwe animu na eno kra no ye be verify hwe say sa regional rep no eye mpanifo e na asoma ne say omra ana say nkomo bi na akoso e na oba ye be say hu say ye official na say nya official ye mpene ye per regional rep a ye party fo mpanifo abo ne din ama ye nyina hu say ono e na ye de ne ba bi say sa regional rep no o ye me classmate o ye me yonko enso bire bi atwa mu oba Asante Mampong ha
ebe hwe abato no so ema obi a no so wayi ni ti sei na ani anye ne conduct ho so wasesa na adwene na ode bade a ye ne betra ase ne ya adwuma so enye ono ade ne peso baso dia ene ye behwehwem ansa na ye tu ho na mo that's it the camp no my president one make his statement he said I don't know more about papa we na nam sa na yenu adwomo nam enti minim time a Wycliffe okọ NDC so Wycliffe ye NDC ni dia ene na on kan kire me ye be kwa hwehwem me nko sa NDC fo ade ba ko a enne enura me ko HFM me de hu dwanto ama Mampong mabunu na me ba Jingle FM me de hu dwanto ma Mampong mabunu se ye Ramalik enne party ma aye adwuma a ye sisi omo so ompre no so omo so omo ye NDC fo a na ne ono mom ene pam ye party ma so omo kodwa ne NDC na nipa omo nam a omo so omo mpre ne eye MPP fo ye party ma ya bo omo mafia ye yi omo dia film no omo na sorry say omo mpre e ma abato ne nkoso because ye chinchim omo nsa na omo abre omo na letter no near the kwakoma regional secretary ono and or director say ye fanko party office because only party office ye fanko ma boyando into oba obe follow up yeah na mi bisa petition mo ye mo pese mo achieve ankasa but for anya na yo so ye petition mo ene ma ye tro ye ene ma nan ana ye tro say ye mpanifo mo siesie edika no register sem na anko yie no ye stress o mo hwe na obi bia ye yi na free register no bia no omo ma ne kwan ma ne din ko register no etaso mienu vetting na o man vetting across board no mo vetting Apicom crofo e disqualify omo for no reason omo crofo eye two positions na ye hia certificate no omo anye na omo je ye de no ye srem pedifo so omo mra na omo nya vetting no foforo na obi bia o secretary o electoral affairs officer both campo wan obia across board omo demand certificate na enye fair. Number 3 the yesra ne say your constituency executive omo ntwe omo free sa process num amamo for mo sa emeke kan niam bia change niam na positions a obia choose say obekọ no ye ma nipa ne kwan na on choose sa position na ne lastly the yesra say empanifo ebe ye ne say omo hye date foforo sa Asante Mampong ha ye nto aba na omo ma date foforo a ye de be nomination na omo ma date foforo a ye de be vetting na notice of poll no en contem obia hunu na ebia so Mampong aba no ye ntimi nto no nyina daku the same time ni nyina ye mafia tactics and omo ye ni nyina anopa 8 to 8:30 to 9 said e be ya omo betimi agbo mafia no ba bia ye ni ma ho de ye sra omo no say omo ba omo ma days e bia 3 or 4 days a ye ma ba bia e beto aba no between anopa ekosi anwumre ye beto ha ye firi ha ye bekọ ha ye firi ha ye bekọ ha said e be ya ye ma memre wanom omo nsore nkotra ha anopa no nwotwe na enkodu nonum ansa na omaba na afa so finally registers na obia kokotro ni din wo mu no ye makwan na omo fa register ne nko police station na obi biara wa tro ni din no omra na ometo aba mo ma example esuta ha ya omato aba ya ntehwe ayasumdue dana ya se eto aba na abato na amaso no me ho anwumra na me hu delegation ba me ho ye nsuta executive no bim omo so omate de asi o Mampong no omo nyina no omo di hu ya obagie di se me nia Wycliffe ana ye nim no se oye party ba mapa ya 2024 election ya ne na anenam a osum kokroko na emom ya twere edin no eye March 1st to March 1st no na bia Wycliffe o wotepa ya ne carpenter adwuma na emom ya to aba no wa be di Asante Mampong ha omo ma asafo ni nyina akwan emom koto aba ne bi da na ye Mampong ha de enipa a omo nyina ye party ba ye yi omo nyina ye yi almost 70 to 80% every muse ye mom akwan ema omo nto bi nti sa ne ma we nyina no ene ye sere se documents bia obi a form a or peke obi a form a or fele obi a bibia o ye bia no eni kwa say ye constituency executives no omo sa so forms num de ye sere se region for omo mra
na omoye vet omoye nomination foforo na omonya vet foforo na omo ankasa enkura documents no enkozi se ye de saa documents we nyina ebekọ ba bia eto aba no ama obia kwan ama na to bi we na MPP fo ma e wa Asante Mampong eni mu maburu no yesre mpanifo no se omo ma saa kwan no na Mampofo omo ahwehwem se ebre ya duri nipa omo di ye party no eni mu ebeyiye no ya ma Mampofo ma kwan na omo antwusu ye wura Ampratwum so ni se wa ya adwuma e mani nsro contest yes omie mu abagoprama no o ma nya flight no obi a hye ne boot no obi a meginam ni a hwe amaga e wo Mampokrom ha